I cut the edge of the knife and it hurts just a little. Ibukije wambwiye kutatoba kure yanje uza amafi yanje azigera ndakubura iminsi iragiye oyarabunyaruke tujye kurya umunyenga hamwe kuri cya kivuma kiravubuze hey ndabona ari so kandi numva fo guma numva moto baby ndakumbuye wamunyenga Yeah, it's your boy. yeah. Hip hop n'igiti kibabaza kigora kurira ntabyo kwitegatega ubu ntabyo kunyeganyega umviye beat wemereka ari umuturagaro wubaha igihagararo gutambuka neza sukuja mu matara reka nje mu kirere ntume nibera umupara twenga mpenda kiriza umviriza ntabwo nje kugutikiza garuka ndamanuka mu kuvuga ndatabuka inzira zigatoboka ndabizi ubu ni soir nambaye ivya noir ndaguteye divorce nka kera nduruhinja jengereranya nk'umuninja munezero ni style drill desaba umupira simvuga icongereza reka guhengereza ururimi sikomba tambuka witonda ijo boy gangster rapper #has #KANarijonje baramukije nongera ndabahamwiriwe bivanye naho wese aherereye uyu munsi rero turi kumwe n'abastari tuvuga ko ari abastari benshi hariho basanzwe bamenyereye n'abasanzwe batamenyereye uyu munsi twashimye kubahuza kugira ikiganiro cyacu gitangure uratse kutubanza kwidondora ni Eric Manirambona alias Mapata uyu munsi rero twahuje umuririmbyi Andake abantu benshi bari bamenyereye akora ibintu biriko bigenda neza n'umuririmbyi wundi araza kwidondora kandi akiri muto kandi ashoboye giramaza kumva twashimye kubahuza kugira bagire ico bahuriye ko bayage bongere bahuze n'abaramukije Yego turaramukije nawe. mubuze neza Yego tumeze bien. watakuzi Ni Andake aka Mr. Hala, you know, from the big mind. Yes. impande zanje kandi hariho uwundi mu buryo bwanje akaba ari kiri mujende mwarabutse neza and fresh sana akazina kawe shoboy gangster rapper #yanarijonje nuko rero ngira murabumvise ngene biko biragenda #ntarishonje Andake big mind owe turasanga tumenyere ku ndirimbo uyu mwaka rero yari karakora ibintu biriko bigenda neza aje kugira tuyage gishasha ari karakora abantu benshi bariko baridoga bavuga ati yazimye ntakiboneka ntakivuga vyo bari byo wazimye cyangwa byo muziko wavuye muko tubona abantu bariko barabivamo baje mu vy'amafilme baje mu vy'amakomedi byo bari byo Yeah, wena nagatoya. Bro. Kandi nzire ko just ndamvuga baza bambona mu mazo social ngene ndababwira ibyo ndimo ibyo mariko ndakora ntabwo ntabwo byahe ndoma yo muziki ni muziki ndawukora nk'akazi si swing ibintu nisizemo n'akazi business. Ego ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezi nako twama turiko turagenza urashobora kuramutsa abantu indirimbo yawe shasha canke yakira yakozwe n'abantu benshi Yeah. Ibukije wambwiye kutatoba kure yanje uza amafi yanje azigera ndakubura iminsi iragiye oyarabunyaruke tujye kurya umunyenga hamwe kuri cya kivuma kiravubuze hey ndabona ari so kandi numva fo guma numva moto kiravubuze ndabona ari so kandi numva fo guma numva moto baby ndakumbuye wamunyenga Yeah, it's your boy. yeah naje gira murumva ko nkumbuye umunyenga iyo ndirimbo yarakunze cyane n'abantu benshi bitege ko ari yindi vuba ishobora kuza kandi azoba ari urusasu mukamaze bisari karavuga nje gutubona twacimye kubahuza uyu muzi uyu rero nkuko mwambise intare ishonje nawe kugira twakira abantu kenshi muri ngayi wacu muri Namjandi uraza nyine ugashisha mu kugira abantu bakumve kushoboye siko none yes hip hop n'igiti kibabaza kigora kurira ntabyo kwitegatega ubu ntabyo kunyeganyega umviye beat wemereka ari umuturagaro wubaha igihagararo gutambuka neza sukuja mu matara reka nje mu kirere ntume nibera umupara twenga mpenda kiriza umviriza ntabwo nje kugutikiza
garuka ndamanuka mu kuvuga ndatabuka inzira zigatoboka ndabizi ubu ni soir nambaye ivya noir ndaguteye divorce nka kera nduruhinja jengereranya nk'umuninja munezero ni style drill dasaba mupira simvuga icongereza reka guhengereza ururimi sikomba tambuka witonda ijo boy gangster rapper #as #KANARIJONJ yo aba bantu rero kari babiri barashoboye abantu kari babiri murumva impano dufise mu ntara y'Cibitoke ni impano zikomeye kandi aba bose uko bariko baravyumva uyu ni mukuru mu muziki ngira uramusumye imyaka itari mike mu muziki sindabizi neza aho yahereye umuziki nibaza yuko uyabisumba mu muziki imyaka ukoze naho benshi batakumenyereye mugabo bagira bakumenye bo sinzi na Jesse nakubwira ngo bimeze uko ufite igihe muziki ryari jewe ndibuka indirimbo ya mbere nasohoye 2020 2019 je 2020 ni kuvuga imyaka 3 nawe indirimbo ya mbere indirimbo ya mbere itatamba dogina nikoze muri 2015 cyangwa poza ndicara bura mpasha ibintu by'amaguru ibintu by'intambara na poza cyangwa kare nari ndimo nasukura izindi ndirimbo zizavuda nizanani muri 19 mwese muraba abantu imyaka kiretse yuko wamutanguriye natangisha amana ndadicara tugato nariko ndabanda kuraba nakubise nyene kamwe cyamana ndarabiza cyane kandi nasubiye gukora nyene kugira nturikigete ego andakei benshi iyo dukoranije abantu bakabona basani keshi tumaze bisitavugana bashavuga ati twiteze gishasha mwese uyu munsi muvanga muvuza indirimbo yanyu shasha mugiye kurekura hanyuma tubahuze umavuga indirimbo yiwe agiye kurekura twumvise murapera ari ngaha nambe nawe ni rap hip hop jendi R&B ako na hip hop taizi ndanarekura mwe cishamuka mwe duheri wabo kuko ni muri mukuru indirimbo shasha ushobora ku shasha cyane ukavati jewe ubundi mustari bari wose ndakubwira izina basi none abantu bazana ikintu gishasha ubatikana bahoje kugira twumve ntabwo ndarekura coming soon ntabwo nasindarekura ngamwe online mama ngane sinarekura nga singatanga coming soon none murashobora gusira urashobora kuririmba gatoba ngomba gucanganya wewe oya urumva hari ikintu ariko ndashaka basi refre nawe atashiremo akantuze ukarimba ukore hanye bo akudukore mva hanye bari freestyle bayamugana kan muyubiri hanye ko by'ibyatsi twagi ale yeah man you know me yeah it's your boy yeah kumbona abantu bahereza ese nanjye wose tukabiheza kumisha bukwezi nzohembwa nimba bidakunda manu mwenda yeah your game bono is so fine ingijinga mama fan you know me ese nanjye bojina musituka yeah araye kuko hashtag now Tesa natanguje hip hop banchi nige I will never give up no support no promo imani heze gihe nanje ti inarishange bukebuka mabiti nka download karamano rupapuro nkamizako share rap kubafasha kuboko ibyo mankore bizobagaruka bishara bavuga ngo yanarishanje girafuye mbibutse kuvuga ari bw'Imana iri bucumvye abatenga amakarata y'igandaro ngo barayabitse ngo umuntu agusana Mr. Office #as #wompeta kuri byiza temuswata taz kaza ico mwana ukabana ni yo ichashe mukabana n'ururimi n'umuntu nabivuze uko kuko jewe niko navyanditse kandi yesa vuba rero tukwitege ko bishasha byari gute bo vuba ndiko nkora ibintu bibiri ndiko nditegura gukora indi ndirimbo ndetse na video hirya yindi ya mbere yitwa Intare Ishonje urashobora kuja kuri account yanje ya YouTube ukandika #gangsterrap ukabandanya nkurikirana Instagram yanje ni ndetse n'izindi uzuzuraje uko wandika #gangsterrapper ukabasha gukurikirana ibikorwa byanje wewe nk'abaririmbyi wifuza ko mwogera korabo bunga mu ntara n'nkande mbo Jesse nakubwira mbo sinashaka kubwira ubunyene no harabo umaze gusaba wewe oya mugenzi wawe Andake yagutanguriye yes kimuramusa
mbo uwo maze gusaba collabo aramaze kuba kandi twarayikoranye Jason uwo bita Jason ndetse afite n'ikintu gikomeye cyane kuri jewe mu bijyanye n'umuziki andake ntacu uwo musaba kugira umuziki wawe canke wanyu kugira umenyekane atari imbere mbo vyenavyo si ibintu vyo kwiyumvirira aha urashobora gusanga iyo ntuze nari ndayifise ariko mu gihe sinushaka bitegurira aha cyangwa ibikino cyangwa kubera turi kumwe ndabivuga uko oya jewe mfise programme nkorerako urafite sponsor abantu bagufasha iri kura umuziki mbo yego muri no minsi hari abantu bakoranye kidogo bafasha mugabo wawe arahari ku buryo cy'umurondero twamutora yego ni sawa numva biriko biraza mbo ni buke biriko biraza ndazi bizotewe akari kazi ikora misi yose hapa ari muziki nakara mbo no sivyo ndi umunyeshuri wiga mu kaga je suis prévenant mbo kuri muri aho bita safe pay Karurama none murakoze cyane andake ngira urumva yuko uyu mustari wacu ari hacaruka ariko arashoboye cyane nkashoboye ndashobora kukivuga ikintu kaza neza fresh akaze bien aho ni gukora gumizamo umukora kandi narondera creativity gena ina aho rero niho nkeneye umenye ku bandi none nk'ubu rero wewe nk'ubu aciye gusaba ati jewe ndashaka collabo none muri babandi baca bagara kugira bamwereke yuko umengo uri ntoze wapi twese turasaba nawe twese n'abandi badusaba kandi tufise badusaba nimba neza ayo murinzi birinza kugaragaza kugira gute ko zindaze navuye tawe n'abarinzi benshi tawe n'abantu benshi cyane ndazi icyo nzo bamutu ntabyo kugara never yes icyo ubona kibuze mu muziki w'intara canke ku muziki w'igihugu ubona ari iki ku muziki w'igihugu navugira ko umuziki w'igihugu panze neza vraiment muri no minsi umuziki umeze urabaha kanoti neza yes abapromoter barakora ko bishobora akora konsura kubitukana bwiye ibintu bigende neza mwaruye mu myaka yahera ko umuziki wababakiye apre musi muziki umeze niyo muririmbyi wifuza ko mukora na collabo vuba mu Burundi hano mu Burundi ni benshi hamuvuze ati anyemereye urashobora oya ntawo nyangira ntabwo yonyangira tumusaba akakwakira kugira yonyangira nyine byatangira ngo iyo nyangira mbwira ati ngira gato niyo cyambwira ngo aha mu ntara hari abaririmbyi bari imbere baba bariko barakora n'abatubushe mu baririmbyi ba mbere bariko barakora kandi bakora cyane kandi bitanga n'amakonseri yo bari menshi nta muririmbyi ushobora kuba ati jewe twakorana na collabo nanje ndabona ko uyu anja ngamusi bitowe anja atara mema iturufu tuite asha hivi bwana kabisa abo vuga ati hayo muri bitokorana umuntu kadinga fresh nendo mambo muri ndingo ngwanja oya twese ya turakaze twese ubu wowe cyabahuza nk'uwo nkavuga ati dabahuze na tayiro canka abandi vuga ati jewe vura turakora tu kandi ngende fresh yego tokora kandi nta murembi nomwe kandi yo ibavanga mu ntara yego no kwanga gukora urakoze cyane nta numwe utegura hamuzubwiye dukore ko zishaka kumbwira ku majambo gushaka gutokorana kugira nyumve ko nakwemera ndemera hamwe ati ibyo ushaka tegura rero hama uze kugire gute dukora nakaye kamutera abaririmbyi canke ugusaba inamjandi kuko hari abaririmbyi babijamo umenga sumwuga abandi umenga sakazi wowe kuba kwibifata kari umwuga canke arakazi yes chambe na mbere kambwira abasore bamwe hari abasore bazaja muri game kandi bamwe nayo babwiye bajama yego waje kurimba umuziki abana bawe gutamba ariko ubu imenga cyangwa ugize gute ugiye kurimba umuziki girls ikintu chambe na mbere banza kumenya ibyo ugiye mu byari byo yes bikumenya ibyo ugiye umuziki burya ekana gutera burya umuziki ni cyambe gitera stress umuziki ni ikintu kikubuye cyakubwiye kuko kigusaba plan nyinshi kigusaba ibintu byinshi umva nawe kuratambuka nawe uhonyeye gutya wazi kuratambuka no mufana yakura nibyo umva star wacu nyuma y'ugiye hari ibintu bimwe mutegereza guheba hari abantu bamwe bamuteza kugira gute gukita hemba siba ngo guheba gukora ako kazi ngo ni ikintu ko umustar kirabye cyakora baragusuma keza kuba ufise akazi ukora
urakora kaguha udufaranga kugira ikintu cya mbere oya aho ni wowe nawe ufise manager nkuko twese hashtag nawe oya kugira management siko ntusha wicara ngo wita cyane no teta kufisa kantu ne management ni yapfa yego usabigenda kuvuga we yapare muziki urafise ibintu bisanzwe teta kuba ufise ikintu ukora hitwinjiza amafaranga simako umuntu akimenyesha nka cyumbe cyangwa ibintu ndakufise ikintu kwinjiza amafaranga hama ukamenya ndababwira ati uzume ikintu ugiye mu cyayico ukabagiye mu muziki kubera ubabonye abandi babirimo cyangwa babirimo ariko kuririmba nandi kanze kuririmba nibo bazumubone gusa kuri babone cyangwa bambone muri video niko ngaririmba cyangwa kuri stage gaza no kuri hamwe kwa indirimbo imwe kacuswa zibiheba kandi warushoboye katanye kuvuga ngo uzo kusura gukora cyangwa umuziki ngo ntuhemba umuziki ujya nasanze ari umwanya wani bari kundata nyamo hantu usanga nyene wabintu bayivuye muzika bagira ibyiswe nk'amatabi widroga kasanga wari umuririmbyi usigaye ujya mu bintu nyene zombi nyamo usanga batwi batani kwita abaririmbyi ngo nantu baba mu kintu ni uvuga uje mu muziki menye icyo waje n'icyo icyari cyo target yawe sisikse gusa n'ibiki n'icyubahiro n'amafaranga yaronka ngo n'icyubahiro bakironka yego cyane byose ukamenya ikintu icyo winjiye n'icyari cyo kuko ubyinjiyemo utazi byari tugiyemo kubizo bive mugera nakugora kuko ubivuyemo usamenga abantu nyakujya nyimenga wagiye hantu bakwirukanye no muto usanga kumenga bayi kumenya ikintu giyemo ese umuziki nayo umuziki itwara gute amenya gute agenda gute tugushimira cyane ndakere namwe maratoreza yego bakunzi bari na Mujani TV twarabwiye ko atanakiro tutazokora kugira umuziki wacu ndunde ubandanye utera imbere tubandanye dukora umuziki hama duteza imbere abanyempano batandukanye n'izindi mpano zitandukanye uyu munsi rero twakoranye nawe kugira tuze turahanahana ivyumviro n'ukuntu twoteza imbere umuziki n'ukuntu twokuza abandi bana batonya bacu bari hasi canke nabo bakuze izo mpano bajya abana bose bacu bari hasi bazokuri bafise ikintu bariko barashaka kudushikana rero uyu munsi tuko turayaga naba nibaza yuko ikiganiro cyacu kiri ku musozo nibaza yuko akajambo kanyuma usa nk'uko dusozerera ko n'akajambo ko kugira icyo usabye n'abantu bantu bikunda ko bufashe na mugambi igiri izindi ngufu zirenze kuko inyuma y'ibyo kurikanira afise n'ibindi bikorwa ashobora gukora ishobora kugira ingufu bayifashe nayo igire gute ibandanye itera intambwe ubwo y'umunsi kuza ibyo ikorera ngaha mu Cibitoke n'ibyo twakora izindi ntara z'igihugu cyose rero impande ashobora gushikari nivuga cyane na mbere ndayishimiye cyane hama agajyamo no kuvuga kandi ngaza kuri na mujyana wa misawo n'ikentego urakoze isawa hashtag nawe tugushimira cyane hanyuma turi akajambo kawe n'utere kuri na mujyana uvuga ati na mujyana ikuru kuca ndagira neza kugira ikiganiro kibane cyo kusoza more general in terms of which makes more yashikamusha basaba kwinajyana ego basaba yuko rimwe rimwe muzabana na konti yacu ibyo tubana bituma gushyira gusa izo murabandanya no kudukuriza impano kuko ego wari wari gusohora indirimbo ndazibaza ariko ntabwo ijana nayo ariko byi ukunda no gusohora indirimbo nyinshi kuko ndaza ko hari utuntu tumwe tugomba dushaka kumara konti yacu zako muzamura turaba kugira ngo mubandanye muduteza imbere ego deja kandi birafasha rwose kuko niho umuntu nk'ubu urashobora kuja kuri konti yacu ukaraba nk'akazi dufate ndashobora gushaka ko bose n'ubwo nashaka ko challenge n'umuntu aba yarangiriye ni ashobora kuvuga ati ejo kuri konti ya hashtag
twarabonye postinze challenge kumwe ku komsa cyangwa twatera tujimbe tugushimire cyane nibaza no hanyuma ariko twasubira kugenda kuko akantu gatonya gusucisha kugira abantu bakareba yesa erega nzanye umuriro wakaze nitara rimurikira abafekita bazanubishe no kwandi ndakubata turi matagupanika kugira umenga ko yibiti kamera ikamera kora kana ngomba abanyamakare na cheka kipat rapping class when you get a little like I'm king of the general conda song simazo nyama na promotion ngere usho kukena ndakon ndaguchanda birengere byo waronse people say you want people say two baguma kuga hashtag say 32 people say you want people say two baguma kuga hashtag say 32 yari hashtag against the rap aka Young Nadi Shines Bombastic Music Selector man wagwan tugushimire cyane nawe usidangiye ku bantu bashishira bakana yego nta ndimba gato namwunganiye yaravuze icyo kintu nico ni byiza ko ndetse na Inamujyane TV n'abandi fans bamenyere ino myaka turimo tukoresha ni kuba umuntu ari online entertainment kuba live ahantu hose utarinze kuza kumbaza amakuru cyangwa utarinze kugira utandondeye nk'uko washobora kumbura tukabona by phone kambere tubaye cyanze gute cyangwa cyaba gute bakunda kurondeza ibintu babazi wombura tutewe nawe uri gutegura no umenya ahantu no muwe twazo nari ejo nari ndahanze kuko narapereje ndakugenda ko tu oya nuko nari kure cyane yego tutaye gukora n'icyo barambuze ko nari kure cyane yego nawe ko nari gaha dushimira cyane kuko cyo ubariza umwanya kure cyane vraiment nino ntara bari kwire yego mugabo byashite rero Msema je kuri page wanje page ya Facebook ni @KW page ya Facebook niyo ndiko update buri mwanya wose kumwanya amakuru banje ni haca amakuru banje ni kandi haca amakuru ari serious niyo page yanje iri hafi cyane YouTube nawe ni bya ni @KMstahara YouTube hakundi indirimbo zingahe channel yanjye ko iya mbere yari yagize yarapfuye hakundi indirimbo zitatu hariko Munyenga na video y'ikibebe na audio yayo kandi YouTube ihagaze fresh n'abana bakaza gusupportinga YouTube yanjye ni @KMstahara bego bya subscribe ndi bazi bamenyereye cyane rwose rero badushigikire bien cyane cyane abantu ngaha mu Twitter ndababona na commentaires banga bacu ibyo rero babikore muze bandukurikirana online izo mbuga zacu koresha amakuru yose natorera yes murakoze cyane tugiye kubikora sinzi rero ko kandi igihe twarangiza ikiganiro cyacu abakozi ba Inamujyane TV ikiganiro cyacu rero kuri uyu munsi kikaba kirangirenga nibaza yuko hanyuma tuzobazanira ibindi bishasha kuri bo bazoba ariko barakorana vuba tuzobahuza n'ubundi hanyuma bikaca bigenda neza naha ubutaha ciao